Anya laki din. Anya nga itararamidan nyo di ta Melinda kun Gina. Umay kayo gluganan Mapanan day tagip ang nagluganam, nana. Katwan, dayto yan, tila straight. Gina, intagluganan. Katkunak ano saan pa'y ama pantawan pa'y magkargana. Naimbag ta inayaban na kami, nana. Mapanawan kami kumankat. Saan kami ama kaawid kini Gina? Ala, umay kayo, tagkakatugaw tayo at alaw. Pagtengaan dakaw. Nana, ada maangot yun. Ay, itay pa'y nga ap-ap putot to'y agong ko. Tamaulaw akong di agad ang lit ang maangot ko. Day takatugaw yun nana, ti maangot yun. Anya, ni Melinda. Di upig sana, tamangan numangag na ka. Ay, sapay ingato na ti ima na tani nagkapit. Ay na, bumabaaksan, maulawak at alagan. Sakto pa'y maulaw akon, da kay toki din. Ay, nagpigsamo gayam ti anglit ni Melinda. Ay, dandani akon makadaanon iji balay minana. Agpasahi akon. Melinda, pakiawat mo man ti pasahik iji driver. Siya akong tiyagbayad. Talo tayo kada nanalusing. Ah, ibayadan na. Ay, thank you, Melinda. Agyaman kami da siguro kwarta mitay niya. Naglako nga min nila kay ko itimula na anatang. Ay, iso malagayam Oh, dayti sa nga gasot. Pamasahi tayo at talo. Nagsimpot mo kayam ni Melinda niya, nana. Uray nung kasjay nagpigsa ti anglit na. Ay, urayak la na bang aran abim mabaijay jeep, Gina. Sino kumangay ti saan mabang aran, nana? Makalang abdan iti presko nga angin. Itaklaan na amuan, anapig sa gayam ti anglit ni Melinda. Ay na, nabayagan nga amok, nana. Kasta aya. Ang kasla pimig sakit dita, tabumakbaketan. Saan sama ngamin nga digdigaws? At no ka na yun da nga aglako iti mula da kinilakay na. Apayasan lang nga makagatang ti deodorant na. Aywan anya. Amangan mo't no saan na nga amo da ita deodorant, ama ko na. Punay mo ta, nung di na amo, nana. Nabaybayagan na tao dito'y lubong, di na pa'y amo ti deodorant. Ti ko namkit day, di na amo nga adda anglit na. Di na la maangutan ti bagbaginan. Rumbang angad da mangibagakan kwa na. Kanila kay na kumaa ti mangibagakan kwa na. Katwan imposible asaan amaangot nila kay na. Ang panunutok nga rod, nana. No siyak nga tati mangibagakin ni Melinda ang nagpigsa ti anglit na. Kasanok nga ta nga ibaga asaan ang masair ti riknana. Adda akong lakay. Oh, bobot. Simbang patan ni nanang mo. Ay, ayos. Addan dya yung pagatang ko. Itay daga pa yung urayan, bakit? Nanang, dya yung pagatang ko ngay. Mabalin aya malipatak. Oh, ipadas mo da ito'y nuumanaykan ka to'y t-shirt ngayong pagatang mo. Uy, wow, original Siyempre, 1.5 ti pinanggatang ko iti dayta at t-shirt mo. Nay, nagninan. Jack pa'y nakasuot iti kasta kangina at t-shirt. Si kamot lakay. Dagiti ginatgatang ko at t-shirt mo, di mo mat-us-usaran. Nakadulin dalat namot ijay cabinet. Wow, bagay kanyak na ito'y ginatang mo nga aesthetic at t-shirt ko, nanang. Agadal ka na imbaga. Agasam day ta ginatang ko at t-shirt mo. Nagngina. Nasken, adjay ipakita mag-grades mo. Saan lapas ang awa, bubot? Wen, saan kayo amadanagan? Nagmayat at talaga to'y t-shirt, nanang.
Siguradong apalandak manendag iti barkada kon. Kat sika ngay matbakit. Anya mo ti ginatang maaparakan ka? Ay nalakay, pagpalingkik laangan aje para kanya. Kompleto akmutin. At damot badbadok. Isupay agastos. Ay, gimatang kamat kuman ay iti pabanglom. Ne, apay, nabangsitak ka di una yan? Ha? At daayamat imbagak anabangsit ka. Ay, kusilapan nakmanay. Jay ko maagas iti ang liti ginatang mo aparakan ka, nanang. Ah, ta sino ti adanglit na? Ni Bobo tinang ibaga. Apa kita anak? Bubot, asino ti adda ang lit na kada kami kinitatang mo, ah? Apay, saan yung amo? Katnudwa kayo kanitatang anagpigsa ti ang lit na. Na, nangag mo timbaga na lakay. Pagad adalon ta, uyawin natan anaganak na. Bakit? Pudno timbaga ni Bobo. Anyapod no? Ay, lawlawag man si ka, Nestor. Agungat kan tumat nga may no ibaga ka. Guraan na kat di na kun kasarsarita. Kat ibagam ano anya day ta kayat mo nga ibaga. Pudno, anapigsa ti ang lit mo, bakalt. Ha? Uray matsika, tatang. Nagpigsamat lang ti ang lit mo. Dua kayo kaninanang. Ay, imbaglakid din Tadyak natawid day ta asakit yaw. Sakit? Kaano pa'y anagbalin asakit ti anglet, lakay? Ne, kunak no asino jag tuk-tuk-tuk, si kamot gaya, Melinda. Ramanamot aday to inlutok a merienda, Gina. Ay na, imbag man na nalagipnak nga indagasan. Malipatakit din nga ikan ti karuba. Agyaman akmanin Awan anyaman na. Ala, umay kung to isubli da ito'y pinggan ang nagkargaam. Saanan? Kukam daytan. Kukwa kon? Ay, sabay bubuungan. Remembrance mon kanyak, Inyawat na kanyak di merienda nga inted na iji balay me. Ay na, pirmi manan na maangot ko ti anglit ni Melinda, nana. Kahit anya nga iti naramid mo. Anya nga iti aramida, inawat ko lata aji merienda ta sayang mat. Sapay, naimas di inted na nana. Saan mo't laang anaangutan, di intad na amerienda. Saan mat nana? Ay na, imbagam kuman anapig sa ti anglit na. No nga ibabawi na di merienda di awanan. Sa bagay mo't kit di Pampanunutok nga ron nana. No kasanok a diskartyan nga ibagakan kwa na di anglit na. Nakasingsingpot mat ngamin kanyak ni Melinda. Jak sa maiturod asaktan tirik nana. Bakit? Ibabam man day ta imam. Tamaulawak day ta ang lit mo. Ne, apay aya asaan ka makatal na? Ay, jak nga ron makaturog di ta ang lit mo. Kunamlan asino ka ngagsasaw? Oray siyak mat, jak mat makaturog di ta nagpigsa pa nagururok mo. Agur-uro ka kaya mat. Ay nakasla sumang at abas ti kapigsa ti urok mo tapno mo. Day tamat ngay ang lit mo. Makaulaw. Ay nagado a reklamom, no di na kayat akaida, nawaya ka amapan agida ijay salas. Syakit din ti ibaon mo jay. Kat no nagano ti lamaw. Ay kat ano sam atoy ang lit ko, tamaki ang angot ka laang. Nukas tanga raw. Ano sama ti panagururok ko. Kumusta kayo, Nana Lusing? Ay, mayat lata, Melinda. Ni,
Apay akan laat matan nga inaput yu day taagong yu, idilim mabasak di taabay yu nana. Ha? Ay, ko. At danganon na angot ko ang naday. Mading angot? Nakaulaw nga angot. Awan mat maangot ko nana. Ay, padasan nga ingato day ta imam adwa. Apay nana? Basta padasan nga aramidon. Dayta, nakangaton nana. Apay, awan maangot mo. Awan mat nana. Ay, saan mo ang maangot day ta kilikilay? Normal mat ti angot to'y kilikilit. Kano makaulaw ti angli mo balasang ko. Nagsakit kayo matan nga agsasauna na lusing. Ay na, saan ko maamasair tirik na, Melinda. Tatalaga mo ngamin anapig sa ti anglit mo. Amom ka de, jay masasao adjudurant. Amo ka nana. Padasem man ti agusar iti kasjay. Nalakalaang mag. Awan pa'y 50 jay maysa. Agusar ka, tapno maagasan, day ta anglit mo. Bobot, mabisin ka din. Uwan tatang, mabisin akon. Apay ngay, saan mat lang agluto ni nanang mau? Tsak amo tatang, itay pa'y anasang patak anakatugaw di talikod ti balay. Saan mat nga agtagtagaray? Nay, apay ngay nga ta? Mabisinan tayon tatang, no saan pa'y lang agluto ni nanang? Nay, pa'y man, tayo nakasarita. Anya ayati problema ni nanang mo. Bakit? Di nakman kasarsarita. Napudot ti ulo kita. Apay ayakasta ka, bakit? Agpapada kayo amin anauyaw. Kunamlan no asino kayo akababangluan. Anya kumangay no napigsa ti anglit ko. Anya kato'y bakit kunaya? Uray mo't nagpigsa ti anglit mo. Dungdungwan kalata. Ay agtal na ka man. Siguro, agbirbirok kan iti pangiso katam kanya-kanya. Jay ubing kan nabangbanglo. At ayamat pampanunutak akasta. Ay, si kabubot. Umadayo ka man ditoy. Saan arumbang adenggam ti panagapami kinitatang mo? Mabisin ka nung aruden. Di ka mo't lama pa naglutaw na. Diyak pa'y nagmerienday di eskwilaan mi. Ita, awan pa'y makan dito'y balay. Nangagmaw. Apay, kayat mong agulsar ni Bobot. Kaasimaut. Tanay, sapay nagkutong. Un nga rod, kumut-kutungak to pa yan. Ay, agpadpadatan Nalawlaw to pa yung dagiti short pant ko. Isungang kamutan agluto bakit. Adda karniti baboy aginatang ko. Anya ti saganak arikado nanang. Tumulong akong ngagluto. Sige, tasyak mutan ti agaron. Oh my ka, Gina. Anda ibagakin ka. Anya day tanana. Amom ka day, nga idi namin san ngal daw. Saan pa'y nana? Anya tinapasamak. Nagsarita kami kin ni Melinda. Katimbagakin ko na nagpigsa ti angli na. Anya? Ay, naiturod yung nga imbaga day takan ko na? Inturturad ko na. Kat, anya nga iti kunana nana. Awan mat, ngamjak mo lamakitan arumwar di tabalay da. La ka nana. Amangan mo to napasaktan nyo tirik nana. Kasta nga ta. Naarsagid nga ni Melinda. Basit lama ibagam kan kwa na, sintiran na. Saan abalay? Tinapatag na ibagak ti rumbang amaamon na. Uray agsakitan at tinakam na kanya.
Rabiin bubot. Dapumun deta tibay. Tayong kamaturugan. Saan pa yan alpas to'y buy-buya at tatang? Gusto daytan. Tanay makaturturog akaon. Ha? Dito'y kasalas a maturog? Wan, di tapagil iladam. Ha? Apay ngay? Asino ti kadwa ni nanang ije si Lidyo? Ay, may sana ah. Jak makaturog gapo iti ang lit na. Isu apumanaw kaditaan. Tumakdar kan, takayat kunti maturog. Bobot, mapan ka din nag-eskwela? Un ante, Umay ka man pa'y dito'y tadala ang titamagakan ka? anya day ta ante? Apay agsakit ni nanang mo? Saan mat ante? Apay aya? Saan mat gamin arumrumwar? Saan samot na arumrumwar iji balayo? Jak man amukan kwa na ante. Masangsang patakmat iti malam nga agbuy-buya iti TV. Amom ka di deodorant. Amok ante. Ikan ka iti sangagasot. Tadumagas ka di tapaggatangan iti deodorant. Itad mo kininanang mo Ibagam nga usaran na, kalpasan ti panagdigos na. Un ante. Angam di mo ibagbaga asyak tinang tad iti kwarta Di mo ibagbaga asyak tinang imbaon ken ka gumatang ka iti deodorant wan. Un ante. Ala, ingkan. Bubot, umay ka man dito'y kusina. Apay nanang. Anya da ito'y nakaparabaw dito'y lamisaan ang nabalkot iti papel. Ginatang ko para kan ka nanang. Anya da ito'y aya. Agas samot. Agas day ta iti ang late mo nanang. Anya? Jay balon ko iti may sangal daw. Jak ginastos. Tapno may gatangan ka iti deodorant mo. Tapno saan na kan nga apaan ni tatang. Kasta aya. Katapno saan ka matan amabain ang makikaaruba. Ay na. Anya lakit din aya to'y anak ko. Nakasingsingpet. Inggatangan nakmat iti nangina t-shirt. Di gatangan kamat iti kasapulam. Thank you, anak ko. Sige, padasa mga rod ay ito'y ginatang mo. Ay na, Gina, nakabasol akon at talaga kin ni Melinda. Makunkunsin siya ak, ang napasaktak tirik nana. Ginura da kayo, oray siyak samutan. Ginura nakmutan nana. Ay, ne, iso day talubabas. Mapansa ijay kantina. Diyak kaya't atalyawon nana. Ta sigurado ako silapan na taday ta. Nay, umasidag mo dito ayanta. Ay sus, umay natan samutan si Patun. Ay sus, sagawid ako nana. Narigat ang timasipat dito igid ti kalsada. Ay, Gina, papanamngay. Ay, saan ka pa yung amin nga agawid, Gina? Mapaanak ko magluton kat. Awisan kayo ijay balay. Saan ka agumurgura kada kabe, Melinda? Ni, apay ko maagumura ang kada kayo ngay, nana. Jay na ibagakan ka. Amok anasa irtirik na ang balasang kao. Da kayo kit di mat, nana. Nasaya at kit di ata na ibagayo. Taamok tinaskan nga ramida. Addan us-usarek a deodorant. Kunaklakit di ano gumurgura kan kada kami. Saan? O anya, intayon ije balay. Taagluto tayo itinaimas a merienda. Ay sige, intayo nga rodan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw,
Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nasabat ko ni Carol itay ije bodega. Ay na, nagtadam ti panagkitkita na kanya. Ha? Ay taapay nga ka no, mayang. Jakman ang munana. Awan mo ti saan anasayang at ngar aramida kan ko na. Ay, umapal siguro akin ka. Ay, pudno day tanako na yun, nana. Amok nga umapal la day jay kanya. Nagalas ba't ngamin ti panagrup-rupa na. Kan maysa, di na pa'y ambo ti agdala iti ikaw kawas na. Nakabadbadoy akitaan. Wan nga rod, nana. 35 pay lang ang titahon na ngamkas la grup-rupan as senior citizen. Apay matakas na ti magbagayo ti gayem ko, nana? Akat, puno mat, isu akagura ni Carol ni Mayang. Gaputa umapalaang kan kwa na. Anya? Kita amot ngamin ni Mayang Pasig a branded ti kawas na. Jag, li, kaskada miral ti sapatos na. Angam ni Carol, pasig mo't awagwag. What? Wagwag lang arudan, di na pa'y amo nga ibagay mo't. Anya? Hay na, nana. Bakbagitan kayon, ngam nauyaw kayo mat. Noan arigan, manulaan ti orasyon, anabat ba di ti lubong? Aniya? Puno man. Imbes at ti orasyon anabat bati, kat usaran nyo nga agsingsingpat, tapno numatay kayo, kat saan kumanga ijay ayan ni among mo as satanas ti papanan nyo. Ngam saan mat? Tamaalayo pa'y lang taguyaw. Andiyan nakit din na ya. Aniya? Bakbakitan kayo ngawan manaknakam nyo. Imbes sa dilawan nyo ni Mayang, saan na nasaya taguy uyaw, saan mat? Da kayon sakit di ti mangisursuro. May una yan. Anya nga to ti basol ko iti dayjay amayang. Takas tauna iti panagsasauna kanya. Amo matan ti ugali na dayjay. Kunam lano asino abaknang. Kan maysa, sa anak mo itong umapal kan kwa na. Anya kumati apalak ngay. Dagiti branded akawas na? Ay saan? Never. Katuan mat, uray siya. Saan ko met nga apalan dagiti branded akawas na? Whatsoever no siya. Ang importante sa akin, at dakawas ko, kanadalos. Ayusan, that's very good. Katuan, dilat nga agyaman ni Mayang. No afford na ti kakasjay kangina akawas. Saanan anas ka nga aguyaw itipada na atao. Never mind, my friend, by amon. Tinabatag, awan ti dagas nga aramidan ta kadakwada. Be humble, ika nga. Nagbalon ka ka, di Mayang. Ha? Ay, kwa, wala nga, nagwalo na. Iso na lang ang tawan si daabalon ko. Iso ang mapanak mangan ijeruar. Kasta ka, de. Da kayo ngay nana, nagbalon kayo ka din. Wan, nagbalo na. Ala, mangan kayo dito yan, tainak mangan ijeruar. Agsubli akmet laan kalpasan ti panangan ko. Mala, mangandan friend. Katuan ramanam day ti balon ko si daan. Nagmayati na may ani nanang nagluto. Alaman nga ron. Oh, ay no. Nagnanam matanday ta si Dam. Ay no. Ala, bagi matanday to si Dak. Makisida kiti balon mo asida. Ha? Ala, mangantan. 1 hour lang di break tayo. Lumabasak pay, inakman mangan ijeruar. Ah?
At dabalon ko, ngam kayat ko lat tatimapan mangan ijay ruwar. Sa nabale, adamat kwarta kapag bayad ko iti foods ko. Anya? Oh, si kamot gayam mayang. Anya ti order mo? Sa anak nga agurder. Ha? Anya nga roti ka na. Nasaan kamot nga order? At dabalon ko arais, ngam awan si daak. Ay. Di mo ko na nga umutang ka man ay. Ay pangasim mayang ah. Nagatiddugan ti listaam nito eh. Pasensya ka, ngam san ka talaga pautangan. Ala, padawatan nakman nga rod iti sabaw, isulatan ati si daak. Ha? Ijayak suli amangan, iti kasta, awan makakita kanya. Malala. Hingga nga ro din ni Jesuli. Isarunok ti sabaw mo. Hey, si kamad gayam pare. Nagladaw kamutin nga umay mangan. Wan nga rot pare. Anya ti order nga rot pare. Tayo dasaran kan. Tapno mangan kamot tayo. Sigurado mabising ka. Dahito sinigang pare, may isang order. Agsabawak man. Ay, katuwa na pare. Mala, agtugaw ka nga ro day. Tayo dasaran ka. Anya ti ko ng pare, sabaw lang ti sinda ni Mayang itay. Uwin pare. Awan ka nung amin ti paggatang na iti sidaw na. Madamit balon na rice. Ho, una yan. Diyak amo na niya ti ibagak iti dayja babae. Ha? Amin nakakaduaming agtrabaho iya grocery. Uyawan na. Gaputa branded amin akawus na. Sa ita, sabaw ti sidsidaan na. Kituway. Kinapod no na. Saan lang na minsan. When no namin dua kas jay. Tunggal umay ditaw eh. Sa paula ang tidawatin na sidaw na. Ho, salbagkid de. Naglay ngagpasikat. Ang tagayam. Agsidsida iti sabaw ti awanan bain a babae. What? Anya? Ni Mayang? Sabaw ti sidsidaan na ijay restaurant ta Dino? Wen ka no. Isuti ko na ni Dino kanyak itay na panak na nga ni Jay. What? Kundi kaus iti pasig a branded. Awang matgayang paggatang na iti kanan na. Hoy, supay Di awanan ba yun na babae? Maminsan pa'y nga guyaw. Talaga papainak iti kasta unay. Ah? Ay! Ay! Makapalat. Nakauyaw. Nga magsidsida iti sabaw. Uyaw plus sabaw. Ay salbaga babae. Di lang nagbain. Wen nga rod. Hay! Uray wagwag ti kawis mi kinigharon. At least, makasida kami iti agkakaimas. Saan nagaskan kuha na sabaw. Oh! Ha? Saan kumat nga uyawan ha? Nga marunudak lang. Gabutan na ka uyaw. Nga magsidsidamad kaya iti sabaw. Uy, bakla! Ay, nagpigsamot ng dayta akatawam. Nakababain ka dagiti tattao agumatgatang. Awan makalapad iti parangkat katawag, friend. Kaya't kung ibig sa tigatawag, tayo mga kumati buo abilanse. Ay! Anya? Ay na! Naglasto ka tao. Uyaw na amin na di mga ano, nga magsitsidamad gaya may sabaw. Ha? Asino ti dakdak ka matam? Ay na, sino ba'y kuma? No sana ni Mayang. Ni Mayang? Agsidsida iti sabaw? When? Pudno. And that's the truth. And nothing but the truth. Gabutawan paggatang na iti sidaan na. Anya? Kundi ka si Tili, Jag, kaskada jeans, nga kakangina, nga mawan madgayam si daan na, ay, salbag! Anya ti kunam? Surutan ta ni
Mayang ije restaurant da dino inton pangal daw? Oh, and friend. Payman, surutan taman. Ha! Makitak na nga sa bawti si Dana. Ha? Babae na kitikas na unay ko nagtumat. Anya? Nakalalas ti ugali na. Nagtulad nga guyaw iti pada na. Gayam. Awan ni gadang na itilamutan na. Dayta nga rod, friend. Iso asurutan taman. Ikakman iti pagnakman na. Dayta, mangan kan mayang. At dayta ti sabaw adaw dawatan. Agyaman ako na yan. Awan na nyaman na. Mangan kaki din, kabayatan na basit ti tao dito yung restaurant. Ha? Mangan numabayin kan tumanay na mangan. Luado ti umay mangan. Ala, panawan nak nga rudan dino. Tairwar ko maten tiray sa abalon ko. Manganak maten, mabisina. Una yung tikas labiyang. Awan pa yan maigatang itinaimas asidaan. An-ano sa kun ati inaldaw asabaw. Bakla? Carol? Apoy anak laat ka nakakita kada kami. Wan nga rod kat. Oh, ituloy mo ka dilat at imangan, mayang. Di ka agbabain sa sabaw lang, di si Dam. Nya. Ay na, mayang. Oh, mayang. Diyan ka muna niya ti bagakan ka. Ay, nakunak no sana budno ti timanon kanyak. Ang sabaw lang, di ka na na si Dam. Tunggal umay ka mangan dito ay. Ngam, ay swas. Pudno mat gayam. Ha? Amom? Ha? Amom si ka. Nagmayat ka nga akupan sa ibar sa kay luar. Ha? Nakalaslatog ka. Nakauyaw ka. Kundi kawas ka iti pasig ang inginaan. Nga mawan madgayam igatang mo iti si Dam. Danga. Anya. Saan da ka nga uyawan? Marurud kami lang kan ka. Gapot na nakauyaw ka iti pada matao. Ngam sabaw madgayam ti si Dam. Uresya, imbes ama asyanak kenkwana, gaputa sabaw tinakita ta si Dana. Saan? Marurudak ka talaga. Ay, uray siya. Saan laki ti arumot ti aasyak itilastong kakaskan kuwana? Wan nga rod, agtrab-trabaho mat. Ngam no apay nga awan igatang na nga ta iti si Daan na. Kat siyempre, igatang na itili akaus na. Jag, kan merela sapatos na. Ay, por Diyos, por Santo, pakawanam. Jak la kabailan nga aramidan di kasjay nga aramidan na. Ay, uray siyak mat Uray wag-wag ti kawas ko. Basta da igatang ko iti kanak. An-anwam tanginginaan akawas. No an-ano sa mo ti sabaw asi Daan iti inaldaw. Ay, my gosh! Uray awan! Oh, apay akas na lang ang mayang. Nakaululimot ka mat. Mababainak kami nana. Ha? Itay napanak na ngan ije restaurant da dino. Imay dabaklakan Carol. Ay na, nakita da asabaw ti sintang. Aniya? Mababainak ka talaga nana. Sigurado nga iwaras maninday di abakla ti nakita da. Ha? Sana nakababain ti panagsidak iti sabaw. Ngam ti nakababain, ti pananguyaw ko kadakwada. Nang runakin ni Carol, apasig awagwag ti kaus na. Ala, aguli magkalata. Aniyaman ti mangagmaw nga ibagada. O anya, kumusta kan mayang? The Great, aba nagsabaw. Ay, malaguyaw ko na kuma. Ha? Oh, ala Apay, saan ka ngagsao? Kung ko na madlatnan? Apay?
Awanan di ugali mama naguyaw? Ha? Naikat moan? Nagbabalikan? Anya? Ay namayang amon. Marurudak unay tunggal malagip ko tinakita ken ka ijay restaurant. Di kinapudno na nagmayat ka nga'y pungot. Ha? Tandaan am daytoy nga ibagakan ka, ha? Unahin mo ang kailangan mo, huwag ang yabang mo. Mawatan? Ha? Nagmayat ka apasubsuban, no jakla pa kaikatan dito grocery ti mang tibab ken mangibabain ken ka dito ay inaramid ko itay pain. Bakla. Nagalas ti ugali, nagalas. Uyaw am amin nakatrabahuan tayo dito ay. Gapo ta kabailam ti gumadang itig ningin na nakawas. Ay ngam gayam, ay suwas. Ako ni gatang mo iti si Daam. Sabaw lang. We have a family to feed, not a community to impress. Don't you know that? Ibagam lang, no di mo maawatan, ta ilukan nuwag pay. Danga! Anya? Ay na, udno ti imbaga ni baklakan kamayang. Ha? Saan nga minanasaya at ti agoy uyaw? Nang runa no awan mo't igatang mo iti makan. Miko. Kita am da karol ken bakla. Uray simple lang tinal daw akawsda, ken uray wagwag ako nan. Ngem, agkakaimas ti balbalunan da asidada. Ngem sika, anusam ti sabaw. Oh, anya, may sabaw? Ah. Oy, may sabaw! May sabaw man latan, tiyawag ko kan ka. Ha, pa yan nakaululimag ka? Ay, maikawag pa yan na makakita kan kakasta. Ay sus, ala, panawan kay pay. Oh, imanaw ni Miko. Oh, pudno man. Imbes sa sigod mat, akabayatan ti panagtrabaho, igid-gidan mo mat, ti sumanoong nga agoy uyaw iti pada matao. Bakla. Nakakaskas tao ti panagululimak mo. Siguro, no saan mi anakita as about ti sidam, ije restaurant? Aging gaita, until now, ha? You know? Lastong kalata. Anya? Anya? Saan ka na sumrak inton bigat mayang? Saan yun, nana? Ay, apay ngay. Sayang mo't ano kasta. Agresign ako dito eh. Diyak kaya atan ti sumra. Angam sayang mo't. Mababainak, nana. Mababainak at talaga po iti aramid ko. Aminan ngagtrabaho dito eh. Kamuda asabaw ti sidsidaw ti restaurant. Iso akanayon da nga agil tunggal makita da. Ha? Mababainak ko na talaga, nana. Uray dabos. Kat amuda mo't awanan ti rupak nga ipakita kadakwada iti inaldaw. Damag kung ag-resign ka no, mayang? Ha? Abang ag-resign ka? Gapo iti bain mo, kasta ka di? Aklo na, pudno day tayong bagang bakla. Mababain ako na talaga. Oh! Nasayaat mo ta nakariknaga iti bain, danga. Adal day taken ka, lesson learned, you know? Sana rasaya at agparparamag, no aon matigat ang iti makan. Mawatam? Bakla. Sapay la kuma, tano adaman ti sabali a pagtrabahuam. Saan mo kumaan nga raramidan di kasi tinaramid mo dito eh. Tanagababain, numatakwatan damanan, asabaw lang ti sidsidaam, itilaksid, ti kinamanaguyaw mo. Pakawanan na ko mga Mala. bakla. Awanan yaman na. Agbalbaliw ka nga minan. Iti kasta, at dagong ko na day tapakawan nga ibagpagam. Miss Sabaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna.
Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hoy, Gina. Adda ka man nandita sa angot ti Sarmeng. Awan lakad da ita ti aramidam, ti agsarsarmeng. Di ka mauma amang kitkita iti rupam di ta Sarmeng. Naimbag kumamot no siyak ti karuprupam. Ngam saan mo? Ta malaka iti amam. Anya lakit din ni nanang aya. Kasla uyawamit din ni tatang. Nagtaer tupay. Anya anataer? No saan anataar? Apay, kinayat yung araod. Malakit din. Ingka aglaba. Labaam dagiti kurtina. Tadagsukatak itay iti kurtina. Masadutak nanang. Kun may sa, kalkalpas ko laan nagmanicure. Madadaol ti cutex ko. Ay na, Gina aya. Di mo pa'y ammo ti tumulong dito balay. Naimbag kumamot ano ada panggedam. Tapno di kalatan papakpakan. Adan tulat ta. Di kay agdanag. Tamakasapulak to iti panggeda. Nagsiksi ka mo na magmag na balasang kaw. Naputan kan. Papanamngay, na nakashort pan ka mait. Sapay, mag-agsapaan. Apay, di ka malamain. Ikwa tata. Inak gumatang iti asukar di ta istor ni nanadig na. Kasta ka day. Mala, kuyog tan na mapaan, tayo jay mula papanak. Wan tata. Tangaro daw. Oh my God. Tata, lingay Fernando. Sa dino ti ayan na. Aday jay balaya, aglutluto iti armosarmay. Naimas siguro ti luto na niya, tata. Wen Umayak man makipangan, tata. Una. Sige. Umay kalat na balasang kaw. O sige, mangantayon, Gina. Wow! Ay na, magustak ti si Danyo. Itlog as sunny side up. Longganisa, kantina pa. Wow na wow! Alangaro daw, mangantayon. O sige, siya akong timang karga iti platom, Fernando. Mabita nga. Sanan, syakon. Siyaklat na, Fernando. Ay na, nagtarga talaga. Inagkam ti bibig ko, Gina? Win, di ka agdanag. Friendly kiss na day, Chay. Ay, siyak man mutli agkam, Gina. Sa nabalita friendly kiss. Ni tatang mat. Alakit din, mangantayon. Nagbayag kamot ton, Gina. Sa dino tigim matangam iti asukar, ijay ile. Sapay makakapkapi akon. Ako nanang, sana ko naging matang iti asukar. Simuro tak ngamin kinitata kanur iti balayd na. Tanapanak nakipangan. Iso anangan ako nanang. Mangan kayo latang kinitatang. Nalpas kamin anangan. Taalangan nga urayin na kapailaang. Idinto ta mabisbisin kameng. Sige nga ron. Inakon ijay silid ko. Hoy, Gina. Ingka kano ita ijay grocery ni Telma. Ijay ile. Tatangdanan na ka tumulong nga aglako. Sige nanang. Inakarodan agdigos tamapanak ijay ili. Ala, nakalablab baga deta bibig mo, Gina. Sa dino, di papanam? Kan kastao na akiting tapaldam? Umapal kalaang. Ngamin, mas sexy akngam itisi ka. Agrup-rup akasunggo. Ay, anya lakit din dagiti na uyaw at tao aya. Hoy, Gina. Adayo anapimpintasak ngam sika. Day talaki na sexy ti karkarit mo. Ngam nagngesit ka mat. Sakit, kundi lipstick ka pa iti nakalablab baga. Hostess! Okay lang. Ngam si kangay, saan mo lata abagay ti ag-lipstick? Ngami nag-post-call day tabibig mo. Ew! Okay lang, tabagikmat. Oh, si kangay. Pilpilitam ti agpasosyal. Ngam iso dagiti kawas mo. Trying hard. Agraraman. Hay, apay ti kunam.
gusto kan ka ni Fernando? Imposible! Ha? Di na kayat day ti hostess. Sana bali tabagay ko amin nakawus ko. Ngam si Kangay, hay, amin nakawus mo, saan ang maibagay kun ka? Ngamin, awan pa'y korte na tapam magim-iw. Ad-adan asaan asika ti kayat ni Fernando. Ngamin, kas kalasunggo. Kas tagayam Anay ko, tibuok ko. Di mo pungutan. Agin pipintas ka laang. Anay ko, tibuok Sumartin kayo! Sumartin kayo! Anay ko. Apay nagpimpin nangat kayo nga, dito yung waiting shed, Anya ti pagapapaan niyaw. Dayta babae, isutin mo na nang ipangat kanyak. Ipabarangay ka. O sige, ingkagi pulong ka ni Kapitan, tasungbatan ka. Alala, Uston, anya kayo laki din aya? Ti parikaw, pagsaritaan anay bag, saan kat nagpinpin na ngayt. Ay, ano kas nataramidan yaw? Dumakdakal ti parikot yaw. Si Kamot, gayam tiga po na ang nagpimpin ng dabi kay Gina Fernando. Anya? Wen, ay na, no nakitam la kumati lang nga day di waiting side. Una yung dagi dya babae. Asino ka day, ter armam kadakwada aya. Ni ka day bikay? Awan ter arma kadakwada. Apay, awan man lati pa naggusto mo iti may isa kadakwada? Awan, pare. Apay ngay, Anya nga ti mabalin ko. Awan mariknak apanagayat kadakwada. sa bagay, oray siya, jak lakayat tikas kadakwada. Apira da, nakababayin tikas tangaramid da. Saan ang mabalin tinaramid kanyak ni Vicky nanang nasken ang mabalis ko? Agasam, impungot nakitikas taunay, akas lamaparot amin abuok ko. Ay na, Ginaya. Mabalin ka di aliklikam ti makiapapa. Saan anasaya at ti kasta? Nasken ang mabalis ko ni Vicky. Saan ang mabalin tinaramid na kanyak? In kailangan agtutungtong iji barangay hall. Taornosan nyo day ta nga apayaw. Saanan, takla day ta. Kayat mo nga ruti kanayon ang makiapapa. Ay, jak maklon tinaramid ni Vicky kanyak nanang. Iso abalsak. Na magaanan dagiti bilat ni Vicky akawas na. Sana bale, tawan tao dita balayda. Nalabit anapan nakitigag. Iso nga ita, bukbukak itigaas dagiti bato na sa kupuuran. Kita man tilain ni Vicky. Apay akas ti dagiti kawus ko anay sampay. Napuran damatan. Asino takin gapuanan iti daytoy. Ni Manang Gina, nakita. Ni Gina tinangpuor, Daynar? Good Manang, Kawanan ba'y na babae? pinasigadan na tibado Manang. Agyaman na tayong bagam ha. Imbag ta nakitam, Daynar. Kanyat araramidin ni Vikay. Puurnan samot na dagiti ulas asinampay da Gina. Ay, paliwak man ti aramidan na. Ay, dayjay, pinasgadan na mga agpaisaon. Ay, Vikay! Idefom tapaw, mapuuran ng taulos da Gina! Anya da ito yan napasamak. Apay akas to da ito ulas alinabaak. Napuuran matan ti kagudwa. Apay nga nanang. Nagalasan ti arami ti daduma at tao. Puran dati sinampay. Wan nga rod nanang. Asino nga'y tinangpuor? Amo kono asino. Ni Vicky! Ha? Nalabit nga iso. Mabalin a binalos na ka. Ngamin, pinuuram tibado na. Anya? Ay, no di kakot ngamin danga. Ay, awanan ti ulas nga ingungutak. Ginatang paypiman ni tatang mo dayjay nga ulas. Nagbambanugan nating gatang na iti daytoy nga ulas. Sa ita, kasto'y tinagbanagan na.
Ay, ti ulas nga ingungutak. Napuran. Nasaam ti kastoy napasama ka. Ay, nasaam! Awan tao dito'y aglawlaw ti balay da Fiki. Jay kulungan ti manok da. Day jay ti purak. Kita man ti laing na. Nadi ka pailagna ka, Vicky. Day tabalay yon ti sumaruno a puurak. Ayan nan pa'y puspuro kun salang a pagpasgad ko. No agkamani ang mga numairaman ti balayda. Sige, sipsipan tayo. Ipaturong nyo dagiti husyaw. Sino tinangpuor iti kusina mi? Sino? Sino tinangpuor iti kusina mi? Aday ta, naidepan ti puor. Imbaglakit din ta saan ang nagramaram ti apoy. Agyaman ako, nay. Naimbaglangan ta na irana lumabasak dito'y balayo iti nakitak nga dasok dito'y. Imbag ta nasigod ang nasabsaban. Ay tano saan, napuuran ko matintero a balayaw. Imbaglangan at ti kusina yung lati napuuran. Sino nga tati akinarami di tida ito itata? Diyak amaw. Amangan no aramid ti kalaban maw. Kalaban ko? Ni Gina? Day ta ngamin ti madi no adda ka apapam, Vicky. Nang runa no agbimbinalis kayo. Ngam dito ipabasol ken kuana. Tawan mo tin nakakita nga iso tinang puor dito'y balayo. Hoy, Gina! Urayan na! Mabitlaang! Amok! Sigatin ang por iti kusina mi! Amok, si kamat tinangpuor iti ulas nga ingungutan ni nanang ko. Amom ka di anapatag unay dayjay nga ulas kan ko na, ha? Sinangsangitan na iti talo arabi iti ulas a pinuuram. Gapo ta pinuoram dagiti kaus ko! Ada ebidensyam asak tinangpuor. Adda! Ngamdya ko di baga no asino, taamangan no balsam! Kat, anya itano siyak tinangpuor iti balayo. Saan na mabalin di naramid mo? Naskan nga idarum ka! Agsango tayo di barangay hall! Sikala ang timapan. Nung ka amapana. Naskan ang mamulta ka iti daytoy nga inaramid mo. Anya aga po. No kasta nga rod. Daytoy. Anay ko, tirupag. Kinaramuta, ma! Anay ko! Gina, ilintag mo ti dakas nga ugalim. Mabalin ka di ang makikapiakan kan ni Vicky? Kitam tirupa ka kinaramutan na nanang. Kasano no agpiglat to dayto. Si kamot lang ti aking basol. No limpyo ko ba ti panunot mo? Saan ang mapasamak kan ka ti kasta? Nanang. Makikapiakan kan ni Vicky. Tapno sumardeng kayo nga agap-apa. Oh, aday ta, Vicky. Nalpas min at tinarimaan ti kusina yo. Imbag ta, dahito ila kusina tinadamage. Uwan nga rod Imbag ta nasigod. Tano saan? Napuoran nanti si bubuk kalabalay mi. Agraman tay urnong ko a kwarta. Napuoran ko man. Sapay umabot daya iti 50,000. Oh, nagaduman. Ay, ta naino tak. Nagtipidak iti husto. Kansaanak agastador akas ka ni Gina. Agkaragatang iti lipstick na. Ngam di namat nga rod bagay ti ag lipstick. No siya klamay sa, nasaysayat no agsarita kayo ana imbag ni Gina. Tagpin na kawang kayo. Urnusan nyo ti pagbagiyo. Tanalas akitaan ti kastoy ang mapaspasama kada kayo. Wen nga rod ang mga no agpinuor kayo na daw Ha? Saan anasaya at akitaan ti kaskada kayo ababalasang nga agap-apa. Awan mayat abaro kada kayaw no kasta kayaw. Kwa? Tapno naragragsak ti biyagyo, nasaysaya at no agpistok kayo kini Gina. When Vicky, sorry pakawanin na. Siya kun ti may makipistok kan ka.
Pakawanan nak, Vicky. Gina, Nagalas nagpaiso ti ugalik. No di ka po kanyak, saan ko maanapuuran ti kusina yo? Ti kumakulungan ti manok yo ti gagara kapuuran. Ngam no apay ngayon raman kumatan ti kusina yo. Sorry talaga. nasken nga isublim ti gastos mi iti pan nakatarimaan ti kusina mi. Iti kasta, mapakawan ka. Sige, bay am tagtrabaho ak iti husto. Tapno maadnaan ak iti kwarta. Jak igulpiwan. Inutak ang bayadan. Kan may sa... Aguray ka. Apay tarupam. Nakaramutan mo't. Di mo malagi pa kinaramutam tinagpig sa tuy rupak. Awanan, Vicky. Lumaadan tuy rupak. Gaputa agpiglaton da ito. Ay, sorry, Gina. Ay, naglaad ton tuy rupak. O sige, bayam tatulungan kay ti day taabanag. Tapno saan nga piglat tarupam. Ha? No kasta, pistan. Agkapyatan, Gina. Agpinakawantan. Katditan agap-apa. Forgive me. When Vicky, please, forgive me. Peace matkan ka, Gina. Agkapyatan. Agbalbaliwtan nga agpada. Ay, anya laki din aya. Ti pasita saan ang nagkinawatan. Pagsaritaan na dagaws. Tapno saan ang dumakdakay. Tamang ano at adda aparikaw. Ti ipainakin ka. Ala, mapagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Forgive me. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din! Oh, ato'y di kapim. Marilag Craig. Ay na, agyaman ak Mari Anita. Nagbangluman to'y kapay, Maray. Wala. Barako da ita, Mare. Isumat lagayam, Naimbagman ta nalagip mo ti may nagpasyar dito'y balay? Taado ti inaramid mi ijay talon, Maray. Itatanalpasan, mabalin kumatan ti makikaaruba. Ay, ape ang nasaludsud mo, Maray. Adda ko makayat ko nga itad kan ka, Mare. Anya day ta, Maray. Makitam tablo asa ko iti asidag ti sofa? Si kamot, Maray. Sa anak mo't abulsak, tapno saan ko makita. Itad ko kan kadagita, Mare. Bado, kan basit a sapatos, tilinaon day taas ako. Naimbaglaang nga damot usaram. Ay, day taman. Kamangan no addaman ng tinainayon a branded abado. Wenno sapatos, kaslay din na palabas. Branded amin tinted ni Mari Anita kanyak. Napaulimak ka. Ibagam laang no di mo kayat nga alaan. Taitad ko laangan iti sabali. Ay saan, Mare? Anya kalakit din, aya. Alaag amin adagita. Apay na kami suot ka, Lagrain. Kan, anya dagita, bado nagkaiwara dita salas tayo. Inted ni Mari Anita dagita. No amok la basura gayam tilinaon day taasako. Di saan ko kumangay nala. Awan man lang, uray may sa branded abado anay nayon. Mabalin pa imot ang mausar dagita, bakit? Ay nagardo, old-fashioned dagita abado. Agrup-rupak, tukit din nga anya no isuot ko paila dagita. Apay ngamin nga inalam. No di mo matgayam kaya't nga isuot. Kunak ano kas idi na palabas abulan a branded amin ti inted ni kumari kanya. Anya laki din to'y asawak. Nakar-arte unay. Di ka pa'y kitagyaman. Tanda ni kumari mamangmangtid ken ka. Ay uray saan namang tid. No kas tamot laang ti ited na. Lagreng, anak ka, Anya ti ibagayo aya tatang.
Kunak man no inted ni kumarim nga Anita dagito'y abado kan sapatos. Apay nga anakitak anakawara lang di tarwar. Apay nga inalayo pa ilang dagita. Inkargak lang arudan ijerwar. Inyo nagyumanan. Mabalin pa'y mat ang mausar dagitoy. Ay natatang, pangaasiyo tay subliyo dayta. No sa dino man tinangalaan nyo. Kasanaon no makita ni Anita nga inwaram laang di taparaangan dagiti inted na kan ka. Anya lakit din ayan ni tatang. Basta agtungpal kayo laangan itimbagak. Awan mo ti mapukaw kada kayo. Ay, anya lakit din aya. Ay, orno sa man ti bagim lagreng. Sana kasta nakaararte ka. Sa dino ti ayan ti boots kan bestida nga inregalo kan ka idi pa'y napalabas sa tawan, mami. Di mon biro kan kanyak, Elsie. Inted kon dagi chay iti kumarik. Ta saan matan nga umanay kanyak. No mat iduldulin ko laeng, ang mga numadadaal. Sayang laeng. No kasta nga ron, ang mga no iso tay nakawaraan nakita iti paraangan ni Auntie Lagring. Anya? Wan, ada nakita iti asidag ti basuraan da. Jidad duma, nakasalapay lang iti sampayan da. Kapadpada mo dagiti inregalo ken ka. No kasta. Saan gayam akayat ni Mari Lagring dagiti inted ko kenkwana? Nalabi ta kasta, mami. Nakaar-arte nga ron no kasta. Payman? Oh, apay mami, sa dino ti papanan nyo. Mapanak iti ayan ni Mari Lagring. Ay, anya lakit din ni mami aya. Bayan yun di kumariyo. No saan anapatigkan ko natinted mo, di kan makiapapay. Ngam inton maminsan, di mon ikikan. Sayang laang, no basuraan matlaang ti pagtungpalan na. Nayay bakal. Anyaman ti parikot maugar daw lakay. Apay mo't niya inkargam iji basurahan dagiti bado kan sapatos kay inted ni kumarim nga Anita. Una ta basura mo dagi jay. Anya laki din to asawa kaya. Anya nga ti kayat mo nga ramida ngay. Sige man, agpadpada kayo lakin ni tatang. No di mo kumausaran, di saan mo kuman nga inala. Wenno saan, indulin mo la kuman, tapno ited mo laengan kadagitag kasapulan. Asino kumangay timayat ang mga lakadagita kat basura mo? Ay na, bakit? Mabalin pa'y amausar dagi di abadaw kan sapataws. Ti bagam kiday, nakaar-arte ka nga main. Sa dino ti papanam, Auntie Anita? Iti ayan ni Kumarik, Vincent. Ano ti ramida mi dyan, Auntie? Nangala ka pa iti masida. Di kan agsaludsod pa'y, mudtoyan day ta props ko, tagrobata kon. Props? Nasken amamuak no puno nga inbasura ni Mari Lagring dagiti inted ko abado kun sapatos kan kuana. Ngam sana mabalin ang mamo ni Vincent ta sigurado alapdan nak. Ay, napaulimag kamutan, Auntie Anita. Ako, awad Vincent. Adalaang nalagip ko. Unaklakit din no, da naisawang ko adi mo nagustuhan. Sige. Sikapay lang ti makamo diti balay. Tasarong karakman ti kumarek. Sige. Sikat ti makaam mo, Auntie. Pudno gayam ti naibaga ni Elsie kanyak. Inbasura ni Lagring dagiti inted ko kenkwana. Nakar-artimot daytoy ako marek. Kunamlan asino abak nang launay. Ni, anya ti sirip-siripom iti paraangan may Mari Anita. Kwa, Mari Lagring. Umay ko kumaitulod daytoy tinola asidaw nyo kadi pare Gardo. Ay, pasensyakan Mari Ngamjak kayat nga alaan day tama sida. Ang mga nudanom laeng anaasinan. Nalabos kamat nga agsasao, Mari Lagring. Anya nga ita mo, Maray. Ang mga nusaan anaimas day taited mo kanyak. Kitaam da gitabado nga inted mo kanyak idinapalabas nga aldaw. Naiwara laeng dita paraangan may. Gaputadyak kayat nga usaron da gita, Maray. Anya lakit din to'y kumarik, aya. Anya lakit din. Sa anak nga jujok laeng, Mari Anita. Uray may sa branded abado. Awan pa'y matiinayon mo itiinted mo kanyak. Ay, nakaar-arti ka, Mari Lagring. Masapul ay branded, di maitad kan ka. Talaga masurunak iti dayjay Alagring. Ano ka, Auntie Anita? Di ka nagsaludsod pa'y Vincent. Ikan nakman kiti iti dua sako dita. Anong may tisako?
Basta ikanak iti duasa ko. Tadda pang usarak. Anya iti napasamak. Kasano? Nakita ka na iwaralaang iti paraangan da dagiti bado kon sapatos nga inted ko kadkwana? Anya? Wan, iso nga ikanak iti sako. Tayin naksubyan dagiti inted ko kadkwana. Ay sayang mat. Subliam, taitad mula ang iti kasapulan, Auntie Anita. Anya pa lang aramidam dito balay, Mari Anita. Lagring, alaak amin dagiti inted ko ka. Nasakit tinakam ko, gaputa kasta tinagbanagan dagiti inted ko ka. Di mo amo nga aywanan. Ay, day talaga yam. Alaam amin dagiti inted mo a basura. Saan lang dagiti adda iti paraangan nyo ti alaak? Agraman dagiti branded abag. Bado, kan sapatos nga ininted ko kan kaide. Anya? Nakaar-arte kamot ngamin unay. Mala, irwar mo amin ang dagiti bado kan sapatos a branded nga ininted ko kan ka. Taited ko langan iti sabali. Makapasakit ka iti nakam, mare. Ha? Day talaga yam. Urayin nak. Tairwar ko amin. Oh, at yung amin dagiti branded agamit nga inted mo kanyak, Mare. Ala umon, tapno awan ti maibagam kanyak. Kundi ited ka, ngam alaam mo lagayam. No kasta, masapol a branded laang ti ited ko kan ka, samo aywanan, Mari Lagring. Wala, tapno adamit ti ganas na. Ay na Mari Lagring, di ka na arte akasta. Ta saan kamot abaknang? Si kalangaroden tinaikad, si kapay laang tinaarte. Dinartay no nartay. Ala, isa kum amin dagita, kat pumanaw kan, Mari Anita. Talaga nga alahag amin dagitoy, Mari Lagring. Uray may sa, awad ibatik kan ka. Siguraduam laang nga kompleto dagitoy, Mare. Kompleto day ta. Oh, ayan nga je branded abag. Jakmot makita ditoy. Oh, ayan na. Pati day jay, ala mo laang. Ay, wala. Kasi tinakunak itay. Uray may sa, awad ibatikan ka. Nasakit tinakam ko iti inaramid mo. Naimbag ko mamat no, di mo impakita kanya kay imbasuram da ito'y naudi nga inted ko kan ka. Mala, ingkaalaan ng jay bag. Naglastog nagsasaw. Kunamot lang nginginaan dagitit itad na kanyak. Saan mat nga takas labasura na lang. Anya ti ibagbagam Lagring. Ne, tatang. Anya aramidam dito silid ka. Nangagkaw dagiti imbagam iti kumarim itay. Sana na saya ati kasdeng naramid mo. Anya lakit din ni tatang aya. Pakibyangan nakmanin ako nak. Pudno ti kuna ni Anita ako marim. Narti kalawonay. Kita maanak kaw. Sakbay nga aginarti ka. Kita umpay nga umuna ti kasasaad tayaw. Imbes nga agyaman ka, tadamayat amang tedken ka. Saan? Tapa umpay kitday. Nalipatam ka din ti imbagak idey, ano kasjay matlaang ti ited na kanyak. Uray sa andan amang tag, tatang. Masapol ka di a branded a sapatos ken bado ti ited daken ka. Tapno ay wanam. Ay huston tatang, nagsakitan tilapayag ko amakangkangag kadagita nga ibagbagam. Nay, si kamot ti masabat ko dito dalan, Maray. Anyagay dagita awit mo ang nakasakaw. Awan bibiyang mo, Gardo. Na, apay nga, yakas tamot kan ti tono ti bosis mo. Awan mo't tamok abasol ko kan ka, Maray. Aglisi ka iti dalad ko. Kit-kita ang anak kadagdagsan ti binagkat ko. Ay, tulungan kaan, Maray. Sigurado ang nadagsintawit mo. Sapay, dua asakaw. Saan na nakasapulan pa ay? Kabailakon. Nek, apay ka di aya akasta ka, Maray. Awan mo't tamok abasol ko kan ka. Apay ka di adagulit ka. Aglisi ka iti dalan ko kunak mat. Anya, laki din ni Mari Anita aya. Aglisi ka no saan? Apay nga, lagreng bakit? Nadalus mo't ti silid ta. Kan saan ko mo't na makita dagiti gamit mo? Awanan tainala ni Mari Anita. No kasta, naghapa kayo gayam? Iso akas ta unay ti pungtot na kanyak idinasabat ko di tadalan? Basol mo apay ngamin apan pansinang pailaang dagya abakit. Kundi itad, ngam sublin na malagayam, pwe! Kasanubat nga main. Imbasuram dagiti saan a branded abadaw nga intad nakin ka. Nagadungarod ti mantyana, saanan ang mausar dagi jay. Agrason ka pailaang nga main. Ala, inka dumawat iti pamakawan kini kumaraym. Nga main, saan anasayatin ramid mau?
May pasiguradaw ka nasaktan tinakim na. Kaputa, nakita na ang nakawaralaang di tarwar dagit intad na kin ka. Iti anya kumaga po nga agkidawak pa ilaang iti pamakawan. Kaputa si Kati nagkambalay. Bakit? O mami, anya tilinaw na kita sako nga isang patyo? Gabin anya kumapay. Ay, anya lakit din ni mami. Agsalsaludsudak laang mat. Nyam kasla masuron kayo pay. Masurunak ngamin ka ni Mari Lagring. Nagapa kayo? Sana ka nagpaabakan ko na. Ha? Mamirmiraot. No kasta nga rod, padno ti atap ko. Adag iti gamit nga inted mo ka ni Auntie Lagring tilinaon day tasako, mami. Wan, inalak amin agraman dagiti branded nga inted ko kan kuana. Anya? Kita aglaangan, adagba ti aggamit kan kuana. Nakarartimot ngamin. Nalipatan na siguro. Akaduan ti gamit na. Kat in-inted ko laang. Anya dagita nakakarton dita sa alas, Lagring anak ko. Dagiti daan na ba, Dok Tatang? An-anuam ngay dagita. Ipadas ko lang ang mga nuad dapay ti umanay kanya. Apay, awan ka din ti isuot mau. Awan nga rudan. Kat no nakararti ka mat. No saan kumakas jay ti inaramid mau. Di saan kumaasinubli ni Anita dagiti inted na ken ka. Anya lakit din ni Tatang. Ipalagip na pailaang ngamin kanyak. Anya lakit din ay anak ko. Kat puno mati magbagak. Agbaliw ka man ngaminain. No adda ited na ken ka kat di mo kursunada. Di mo iwara di tarwar. Ti aramidem, idulin mo. Wano saan? Ited mo kadagiti agkasapulan. Tapno saan nga agsakit tinakam, tinangtad kan ka. Wadan, siya kung tinagkamali. Kahit, anya nga roter aramidem ngay. Inka dumawat iti pamakawan iti kumari ma. Iti kasta, agsuble iti sigod alindangan yaw. Oh, anya pa lang ti araramidam dito'y balay, Lagring? Anya lakit din ti kumarik. Aya. Ibagam no anya ti gagaram. Takas makitam, busy ak. Ay maray, kaguran nakadipay aging gaita. Kalpasan ti inaramid mo, kastapay lang ti saludsodom kanyak. Tapno ibagakan ka, aging gaita, kat nasakit tinakam ko iti inaramid mo. Agasam ngay, tabasura gayam parakan ka dagiti bado kan sapatos nga inted ko. Ay na, pasensyakan amari Anita. Biddo tinaramid ko. Saan arumbang nga imbasurak lang dagiti inted mo kanya. Naimbagmat, tanaaklon mo, akam malim. Wen mare, mapakawan nakadipay. Napakawan kan, ngam latingitak, mare. Saan ako namang tad iti uray anyaman agamit kan ka? Nadaman ti sobra agamit ko. Ited ko lang ang kadagiti pudno nga agkasapulan. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag nga intay pinauluan. Nakaarartay ni Kumaray. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.